S vama još od davne 2010. godine. Više od 100 objavljenih videa. Znam da si unutra, čujem televiziju. Preko 5 sati autorskog sadržaja. Sve to za naše vjerne subscribere i oni koji će to tek postati. Malo stvari u životu je besplatno. Zato pretplati se na dobre ideje. Hvala. Nastavimo zajedno.